ageka mutumia wene ni ukuona uri ukuonio wakwa ni muhuthu muno na goge nigetha ri gaka nigetha goge arie wega ri meshwa wa guku kiharo kiharo kinyoroke all proper. Thank you so much. Ni got a great supporter wa Karaja MC. Asante zaidi. Wonderful. Oh yes. Never was your konyore. Kiharo MP. Ladies and gentlemen, Dede Nyoro makofi yake. Kiharo kinyoro Karaja kinyoro. Wapi makofi kilala ya Dede Nyoro. Tonyarokie Kiharo. Tonyarokie Kiharo. Tonyarokie Kiharo. Tonyarokie Kiharo. Karibu sana mheshimiwa Dede Nyoro, the future. Tunakupenda sana, the future. Oh, ule. Yes. Yeye kwa ndo makua anatenda na kabu. Bana cheza na mheshimiwa Dede Nyoro. Very nice. Thank you very much. Wapi makofi tena ya mheshimiwa wetu Dede Nyoro? Leo kama pesa adeki. Gogo la Karaja my brother, karibu sana one more time. Thank you. Asante sana. Ngai ni mwega. Yani niene ndenda igongona no muraigiriria Dede Nyoro kuokira. Thank you so much mheshimiwa na wale ambao wamekuja. Ndikwenda kwaria muno ni tondu nituma na documentary haha ya kuonania wĩra ũrĩa tũrutĩte wa gũtungata mũingĩ na nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau atukinyithĩtie. Gĩtũmi gĩakwa gĩa gũbanga igongona rĩrĩ no ro kĩmwe tu na no kĩo ngwaria njikare thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndageraga ihinda iritũ inene mũno ndoka gũkũ Mũrang'a nĩ njaragĩria maita maingĩ mũno nĩ ndambĩrĩirie attachment kwa Radio Maria na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na wĩra warutagwo kuo. Nĩnderutĩire wĩra wa gũvolunteer itekũrĩhwo ciringi ore nerĩkũ kwa Radio Maria mĩaka 7 na hĩndĩ ĩyo nderutagĩra wĩra wa gũvolunteer itekũrĩhwo nĩndendire mwathani ta njĩkĩra mbica ĩrĩa yuma haha ũguo ngira mwathani mũthenya ũrĩa mwathani ũkanyambararia nĩngeka igongona harĩa Ihũra Stadium nĩngera andũ ũndũ ũmwe atĩ we nĩwe wambaranagia atikie ũhoro ũcio. Rĩu mwanake ũyũ hĩndĩ ĩyo ndahoyaga mwathani ũũ nĩguo ndahanaga ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩakũmaga thĩna na nĩambaranagia noguo nderĩte Ngai ngoka gwĩka ndarĩkia. Wow. Ũrairuhĩrũngĩrĩ wega. Very nice. Nenya ciugo njega. Riu he kaundu Ngugi wa Karaja ehoire na auga no ende twike mundu wetwo my brother section. Yes. Augire no ende tugoce Ngai na nyimbo igiri so that I can invite my friend and my brother. Oh yes. Mr. Kagoni sawa sawa. So na gitio kinene muno na gaku gaka yoka wega. Aya, I think we're better now from there. Yes sir. Oh yes. Aya, natuma na kaboi kauma haha. Nimona likana kabona kale gatangathire. Nimona kalirikana. Ona kona ukaliuka. So tafadhali ningeomba kwa heshima sisi sote tuweze kusimama kwa miguu yetu miwili. Arauka ina. Ngetha tuoshe Ngai. Na nĩ tondu nĩ ndĩmwĩrire Mama,
Hela karibu tu inaga okamashigo. Okamashigo okahaha koni. Okakamau. Okaseti. Rubaro rodigena dewi kaya rogamai tuendele. Dia ikoboeka. Tutua dia feini nego. Okaraja. Ebowe. Okagowe. Okakagoni. Okadeno nani kuegani dia tile mukirigu sawa. Okakejua. Okakemenjo. Karajoka. Leo dia tuine juwa lego. Haya DJ tupatie. Dena kuona didenyoro wejeshi. Didenyoro kaha. Lokai gatoka ni dhauka. Lokai kanida. Haya DJ. I love this. Simba. Jesi moyo kokanane moyo kile. Jesi moyo kokanane moyo kile. Asante sana, tumkaribishe our Senator Murang'a County Jinyeto. Karibu sana my Senator, Mheshimiwa Jinyeto. Good to see you sir. Oh yes. Eddie. Karibu sana. Asante sana Senator Murang'a County 021. Etago Jinyeto Senator Jinyeto. Ngabo mumata. This is our county. Kuna msemo wao kuna. Ndio babuko? Yes. Born and raised. Kuna reverend wao TC. No wao. Andakiwa na kinya pastor dad. Yes. Lakini wao. Atokana na kino na diwa reverend wao TC. Angekula nila. Angekula nila mawega ina. Wonderful. Yes, sir, very nice. Very good time here. Tunakungwira Kuge Wakaraja MC at 15. Kuge Wakaraja MC at 15. Wonderful. Yeah, very nice. And of course, we have amazing dancers. All right, go here. Yara ihaya kuke ya de nyoro. Ongeidie mheshimiwa. Na Mungu ile amo page. De tuko my hand. Tuko my hand. Ni no mwaka kaisi le dunga situ. Hameta na nguru.
Nĩ mathaga maitũ. Ona keke agirio ũguo na ici nĩ mũthikamu. Nĩ acuroke Kenya. Ni mandegenye. Ni makinyanya. Na mandanda sana. Na kiwewe muras. We are celebrating talent, so we are appreciating every kind of talent. Very nice. What are you saying? We celebrate him. Thank you so much. Very much. Na thank you karibu sana ni andu acio othe makiugire moke gukunya wa umuthi. We don't take this for granted. We appreciate it. We are celebrating our brother Ngugi wa Karanja. MC mwenyewe. Miaka 15. That's not a joke. Netugire ucureta mundu ucagurĩtwo 3 term. 1 term. No 3 term. 15 1 term. Ni 1 term maita matatu. Unaona? Au kina tukoro na 1 term. Tu term kuongelea ni mwe. 1 term matatu. Sakati kana na 1 term maita. Umenya ni ndio wapi? Very nice. Like I said, I want to invite my brother and recognize all the protocol observed. Tunaona tuko na viongozi kadha wa kadha, pia tuko na viongozi wa kanisa na pia tuko na wana Murang'a na pia ambao wametoka mbalimbali. By the way, tuna ID aigemuno my brother Said Jim, Joy wa Masharia will be here in a few. Because we have Dada Sarah, I've seen her. Dada Sarah, I've seen him. Iwasogoni ya etogora tunake kahinda gatari shoho. Yes Wasogoni. Oka sogoni. Yake apitisha bona. Wapi makofi ya Dada Sara, wapi nuru yake wewe? Yesu wasogoni. Thank you. Kana mwikari na Karanja hali. Toka. Oka. Iya oka. Ori orenda. Tuthiete. Haya. Wewe kahali mwesimwa. Babe. Kile sana tawi tutia kumhali. Sasa ndio tuhokete. Sasa ndio wao na huko. Wakagoni promito. Wa maono. Kija kenyuma. Kenya kutora hagi kigigia liko. Umenya wa hagi kenyuma hana tai. Hagi dirikari. Nonda hagi dirikari. Yani ulio hii. Ya hagi mulio. Tata mulio. Very nice. Wonderful. Very nice. Dada Sara uka tuleidie. Wapi makofi ya Wasogoni? Karibu sana. Okay. Ndio hagi. Karibu sana Dada Sara, my brother, my sister. Good to see you. Jona kusana midira. Atigana nani? Atigana nani? Nasimamia na ukoke. Ema ndo makiasent. Morega. Sio. Kamanda tawaga atia. Kugeni wale hati andwa yothe. Ni ndo akiuga murio. Na mumwonaga. Ni mwagana. Koge na wa blessu. Kamurati kanire. Hena kiuria gwenda ndimuria no ko ndari hone ngamuria ringi tondu ri haga ndagitari ndiki gwaku ngugiri andakitari ni atho oy mutumia na mwaga ni mutungatiri ni weyo su uri turuta maundu maya nikio na mwa presatiriri he kaundu ngugia thomaga oka muciiri aima YouTube ri ni akagoriarwo ni mandagitari maya etikia muria no mundu kire na ciana inyari no ngona iguaga Ngugi ni wagana na kenya behurukia mwesimwa ndende nyoro guku no wira
Ngari kana tuhete thiko kuhinde weki. Ni December. Leo tu December. Twari dikana. Na kwa na ndio leo. Ndio tipata na 25. Eti mwagoni onyone. Kidwa ndio kugweta. Thank you. Maina wa OTC. Igoro lero gatia. Ega thora wa ndende nyoro. Kira iglesete. Ya kuingira imedrep. Up kiasi. Laini ya kwena. Kana tumo moto gateli. Igoro le kieteki. Lori kiki. Uranya ni atia hau. Ni atia weka. No unyone nguingeria kwa mutungatiri uria. Ewe kenywa. Na mutumia sange ni okete online. Kenywa besawa. Ui maveo mereria sio kaboni. Ya kungari okuro. Ama ngombe na sana na babali. Masala wa Sogori. Konyore. Ewe gato ni nikari ate kugiria kwa ya thini wa documentary no. Yeah. Tugira twina operation ya kweria studio ruguru wake. Ruguru wake. Yes. Yes. Yeah. Tuake an ultra modern studio. Correct. For Google's content because they're carrying for 15 years. Biaka itumileta na mwisho wa day ndiko ngo. Operation ya twina ya kumeria hai by guest studio tukaina matawa na AC na dispenser. Very nice. So, yes sir. So without wasting time, nagetio kinene muno kwenda kujitogeni my brother mheshimiwa CEO Promito. Wapi makofi ya mheshimiwa Jimmy Kagoni. Karibu sana mheshimiwa. Yes. How you can do better. Makofi tafadhali.